Yego koko ibigo byose byihariye mu buryo butandukanye, hari ibishyira imbere uburezi mpuzamahanga, ibindi bikagendana n'indangagaciro z'iyobokamana, naho ibindi bigafasha abanyeshuri kwitegura amasoko mpuzamahanga y'umurimo, ariko byagorana ko umwana yaba yarize muri iki kigo, kimwe muri ibi bigo ngiye kukubwira hasi, akirirwa acuruza inkweto Nyabugogo cyangwa se atembera karitsiye Matewusi n'ahandi hose mu mujyi, ateka imitwe ngo arebe ko yabona igihumbi. Ibi ni ibigo byihariye papa, bya bigo utekereza umutima ukagwa mu nda bitewe n'igiciro bishyura ku mwaka. Ba hafi rero nkutembereze ibigo bihenze cyane kubyandikishamo muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Uretse amafaranga y'ishuri ababyeyi bagomba no gutanga n'ay'inyongera nk'ayo gutwara abanyeshuri, icumbi, ibikoresho, imyambaro y'ishuri n'ibizamini bakora byo hanze bigiye bitandukanye. Ku mwanya wa 10 w'ibigo bihenze kubyandikishamo turasanga Lycée de Kigali, giherereye Kacyiru mu mujyi wa Kigali. Ireme ry'uburezi National Curriculum and Francophone System. Amafaranga bishyura ni ibihumbi 400, ubwo nabo muri lower primary ndetse no kuva mu wa 4 kugera mu wa 6, ubwo ni primaire yose, naho n'ibihumbi 800 ku gihembwe ku biga A level ndetse na O level, ariko rifite igiciro cyo hejuru muri ya mashuri ya leta kuko rifite amateka n'ubusugire mu ireme ry'uburezi. Ubwo ku mwaka ni hafi 2,400,000. Ku mwanya wa 9 Fawe Girls Schools, giherereye Nyarutarama mu mujyi wa Kigali. Ireme ry'uburezi batanga rishyira imbere uburezi bw'abakobwa, rifite amahirwe y'ubufatanye n'imishinga mpuzamahanga. Amafaranga bishyura ni ibihumbi 500 ndetse n'ibihumbi 900 ku bari segonderi. Ubwo ushyize ku mwaka nawe urabyumva, ni miliyoni hafi 2,700,000 ndetse na 1,500,000 ku bo muri pirimeri. Ndakeka imibare muyizi. Ni ishuri ryamamaye mu gutsindisha cyane no guteza imbere uburinganire. Ku mwanya wa 8 turasanga King David Academy, giherereye Kanombe mu mujyi wa Kigali. National Curriculum ni ibice bya Cambridge, ryishyura amafaranga hagati y'ibihumbi 700 ndetse na 1,500,000. Ubwo ukubye ku mwaka, abiga pirimeri ku mwaka ubusabwa miliyoni 2,100,000, naho muri segonderi ugasabwa amafaranga nayo atari makeya. Ubwo dukubye gatatu ni miliyoni zigera kuri 4,500,000 gutyo, bisagaho imisago. Rifite imyigishirize ikomatanyije uburezi n'imyitwarire ishingiye ku ndangagaciro za kiyobozi. Ku mwanya wa 7 turasanga New Vision High School, giherereye i Kabuga. Ireme ry'uburezi ni Cambridge Curriculum. Amafaranga yo muri O level ni ibihumbi 900, ubwo ni 2,700,000, naho A level ni 1,100,000, zihita ziba hafi 3,300,000 ku mwaka. Ni ishuri rifite umwihariko mu kwigisha sayansi no gutegura abanyeshuri batsinda amasomo y'amahanga. Ku mwanya wa 6 turasanga Wellspring Academy, giherereye Nyarutarama mu mujyi wa Kigali. Ireme ry'uburezi rizwiho Cambridge and Christian Value. Amafaranga bishyura amafaranga menshi kuko twageze mu bigo by'ibikoko, 2,000,000 cyangwa se kugeza kuri 8,000,000. Ubwo abo nabo muri O level,
erevo miliyoni umunani, ubwo ni ku gihe, ni ku mwaka, ku mwaka miliyoni umunani. Urumva ko ari amafaranga menshi atakigonderwa n'uwaturutse kwa ngofero. Ikihariye rizwiho ihuriza hamwe imyigishirize mpuzamahanga n'indangagaciro za gikristo. Tugiye mu bigo bitanu rero bindi by'ibikoko mwibutsa gukora subscribe, like, share ndetse na comment, ubundi utubwire icyo wizeho nayo mwatangaga. Ibi ni ibigo papa. Tugeze ku mwanya wa gatanu, Ecole Belge de Kigali, aho giherereye mu Kiyovu mu mujyi wa Kigali, Nyarugenge kabisa. Ireme ry'uburezi batanga cyangwa se bazwiho ni Belgium curriculum mu gifaransa ndetse n'icyongereza. Amafaranga batanga ni amayero 1,200 kugeza ku 2,200 ku gihembwe. Ubwo dushatse kuyashyira mu manyarwanda ni 1,1,700,000 na 3,300,200. ubwo ukubye ku mwaka ushobora gusanga 9,900,000 ku mwaka. Rero 9,900,000 niyo usabwa kugira ngo ube witwa umunyeshuri wa Ecole Belge de Kigali ku mwaka. Ikihariye iha agaciro uburezi mu gifaransa kandi ifite izina rikomeye mu bihugu bya francophone. Ku mwanya wa kane turasanga Art School Rwanda, giherereye Kinyinya mu mujyi wa Kigali. Ireme ry'uburezi bazwiho itegura abana kuva mu cyiciro cya mbere primaire kugeza mu mashuri yisumbuye. Amafaranga ku mwaka usabwa ni amadolari 16,000 by'amadolari, 1,021,000 ku mwaka niyo usabwa ngo ube witwa umunyeshuri wa Art School Rwanda. Ikihariye rizwiho uburyo bwo kwigisha bushyira imbere ibidukikije n'ubuzima bwiza bw'abana. Udafite papa utamukageretse byagorana ko wakiyandikishayo. Ku mwanya wa gatatu turasanga Kigali International Community School, mu mpine ni KICS, giherereye Kibagabaga mu mujyi wa Kigali. Ireme ry'uburezi bazwiho American Based Christian Curriculum. Amafaranga abanyeshuri bo mu cyiciro cya segonderi hagati y'ibihumbi 10,000 by'amadolari n'ibihumbi 20 ku mwaka. 27,000,000 nizo usabwa kugira ngo byibuza ukandagire kuri Kigali International Community School. Ikihariye rizwiho ni ishuri rifite indangagaciro z'imyemerere, rishyira imbere uburere n'imyitwarire myiza. Utubwira weho wize ku kihe? Urumva iki kigo wayaheba ukiyandikishaho umwana we ntazajye gucuruza inkweto Nyabugogo. Ku mwanya wa kabiri turasanga International School Kigali ISK, giherereye Gacuriro kabisa, Gacuriro mu mujyi wa Kigali, hariya uzamuka urenga ku rwibutso hariya bora ku Gisozi. Uburyo bw'imyigishirize ni American Curriculum. Amafaranga umunyeshuri mu cyiciro cya high school asabwa miliyoni 35,000, ubwo mu madolari ni 26,800 niyo umunyeshuri asabwa kugira ngo yitwe umunyeshuri wa International School Kigali Gacuriro niho giherereye. Ikihariye abanyeshuri baturuka mu bihugu bitandukanye, biga mu rurimi rw'icyongereza kandi bigishwa imyuga n'ubuyobozi. Umwana yakiga ibintu, yakishyura 35,000,000 ukamwigisha gukanikara cyangwa n'imyuga yo gutwara indege n'ibindi.
sinzi mutubwire muri comment naho mwize mwebwe mwishyuraga cumi na bingahe ku gihembwe. Ikigo cya mbere Green Hills Academy, iki ni cyo kigo cya mbere kizwiho kuba gihenze kurusha ibindi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Giherereye he? N'ahandi ni Nyarutarama mu mujyi wa Kigali. Ikigo gikomeye kuko nanjye iki ndakizi neza cyane, nabaha ubuhamya. Gishyira imbere uburezi bwa Cambridge International Baccalaureate IB mu mpine. Ndetse muri comment watubwira ese hari icyo uzi gihenze tutashizeho? Ndakeka ntacyo mu ntara cyakandagira aha rwose. Ibi ni ibigo by'abihaye bafite ikofi. Ireme ry'uburezi rizwiho, ntaribabwiye amafaranga bishyura mu cyiciro cya grade kuva ku 9 kugera kuri 12, ubwo ni kuva senior 3 kugeza senior 6, ni miliyoni 9,655. Ubwo ku mwaka ni miliyoni 28,965. naho ubwo aba ni abanyarwanda. Ku banyamahanga noneho bashaka kwiyandikisha muri iki kigo ni miliyoni 12, oya ni ibihumbi 12, ni miliyoni 12,240 ku mwaka ugihembwe. Ubwo dushize ku mwaka dukubye gatatu ni miliyoni 36,720 ku mwaka. Wumve ko ari amafaranga menshi papa kugira wiyandikishe muri iki kigo cya Green Hills Academy. Ibyiza byacyo rero, laboratwari zigezweho, ibikorwa bya siporo, ubuhanzi n'uburezi bufasha abana gutekereza ku rwego rwo hejuru. Ngibyo rero ibigo bihenze kubyandikishamo mu Rwanda. Wambwira muri comment icyo wumva twazagukoraho cyangwa se icyo twibeshe. Ciao ciao.